I dobar dan moji dragi gledalci, ovdje je još jedna epizoda Mr. Nemanju Sa. I danas stiže nova epizoda, moja, naravno. I u današnjoj epizodi ću vam pokazati jedan tutorial kako da napravite vaš program u Visual Basicu. Sad ovako, stvari koje će vam trebati da bi se napravio program jesu ruke. Ne shvatite to debilno. Treba će vam naravno program Visual Basic i nimalo znanja za ovaj tutorial. Mislim da svaki tutorial ne treba nimalo znanja, zašto biste uzeli tutorial ako nebitno. Sada čekamo da moj kompjuter otvori Visual Basic. Čekamo. Kao što vidite, promijenio sam pozadinu i pozadina je ekstra meni. Lajkujte ako vam se sviđa pozadina ili cijel moj desktop to. I sada ćemo, evo ga. Ja sada imam Visual Basic šesticu, to je izašlo 1996. godine, ja mislim, ili možda malo kasnije ili ranije, ali nebitno. Kao što vidite, kada otvorite prvi put program, ovako će vam se nešto pojaviti, slično, neće biti isto zato što ja imam ubačeno nešto u moj kompjuter, ali dobro. Sad, ovaj program će se zvati chatbotom, je robot koji vam odgovara na pitanja. I prvu stvar koju želite, kliknete na ovo text box. Sad, taj text box je jednostavno kutija u kojoj možete da pišete tekst. Kliknut ćete jednom na nju i izbrisati tekst u njoj na delete ono dugme. Vidjet ćete, to je ovo ovdje, izbrišite šta piše. I tu možete napisati šta god možete, vidite, pojavljuje se. Sad, druga stvar koju ćete staviti jeste jedno dugme, vidite dugme, i onda idete ovdje i nađete caption gdje piše i tu će da vam piše pitaj me pitanje, na vrijeme. Sad ovo možete, ovdje možete da podešavate veličinu vašeg programa i to, ali za sada vaš program će biti osnovni. Evo sad, kliknut ćete dva puta na dugme i ovo će se pojaviti. Ovo ovdje vam je polje za programiranje dugme, kao što vidite, tu možete da kucate slova, brojeve, karaktere, tako to. I sad ću vam pokazati prvu stvar. U stvari, mogli bismo još nešto dodati, da baš ne bude glup robot. Uzet ćemo još jedno dugme, koja će biti ovdje ispod odmah. I ovdje će da piše izađi iz programa. Sad, form. Kliknut ćemo ovdje na form i izbrisat ćemo i napisat ćemo robot koji odgovara. Tako. Sada ćemo kliknuti ovako na dugme, izaći vam ovo i kucat ćete ovako. Ovo ovdje vam je text box. Vidite, ovdje ćete naći kako vam se zove ovo možete da imenujete, na primjer, ajde ga nazovemo kutija, ajde. I sad kako god nazovete to, znači kucat ćete ovako. If, to znači ako, pa sad if kutija, tačka, tekst, pa jednako, stavite navodnike, ajde da pitamo robota kako se zoveš. Op, to nije ništa. Then, to znači onda, kutija, tačka, tekst, jednako. Sad ovdje programirate šta će vam robot odgovoriti. Ja se iznijem, ja sam malo prehlađen, ali nema veze. Zovem se Rajko. Sada ćemo probamo naš program. Ovdje ćemo izaći. Ovdje probate vaš program. Kao što vidite, ovako izgleda.
i pitat ćemo ga kako se zoveš. Vidiš? Pita me pitanje. Zovem se Rajko. Kao što vidite, ovaj program radi. Sada ćemo izaći iz njega ovdje. Vratit ćemo se na početak. Kliknut ćemo na dugme izađi iz programa i samo kucati ovdje end. To je to. Znači vidimo šta radi to dugme. Ono će samo jednostavno izaći iz vašeg programa. Sad, ako želite malo da napredujete u ovom programu, možete, da napredujete. Kliknut ćete ovdje na prazan prostor i ovdje možete odabrati boju vašeg programa nešto. A sad, ako želite dodate još pitanja, kucate if pa vaš, kako se zove vaš ovaj tekst box, može se zove kutija, ali nebitno, vi možete da preimenujete kako god želite i samo ćete ovako raditi. Kutija, tekst i onda ovdje odmaknete then kutija tekst jednako to. Ovo uzmete lepo, kopirate i samo ćete ovako enter ovdje, enter ovdje, enter ovdje, enter ovdje, tako. I ovdje, ova ovdje polja, između ovih znaka navodnika, tu možete stavljati vaše pitanje. A, S, D, F, G, on će odgovoriti klik, pas, klik sad, na primjer. Sad ćemo da radi. A, S, D, F, G, klik sad. Kao što vidite, radi. Sad, možete još stvari uraditi, kao što su, možete dodati, u stvari, napraviti tutorial, zato ne bi sad vama da nešto ovdje razočaram vas, zato što možda neću ni znati kako to napravim, ali dobro. I to je bilo to od današnjeg tutoriala. Nadam se da vam je donekle pomoglo. I ako vam se sviđa ovaj moj tutorial i ako biste željeli još tutoriala, samo lajkujte, subscribeujte, shareujte, radite šta god hoćete. I dajte mi da znate da vam se video svidio. Rima je pala, naravno. I do sljedećeg puta. Doviđenja, moji dragi gledalci.